Asibingele mbukele ekhaya ungonyama leli kudlungu lapho noma limonto enkulu ethola imoto ngincane ngafundeki eyehle labafazi abantu bayifunda behluluku iyovula bekokhiye umhluthu lwendlize zabafokazana umahlomba abanzi ngokuthola izono zabantu kwelaze eJimistini lapha na eDelmo namhlanje mbukele ekhaya kumdlambe usibuka uphesheya ula kodwa ngiphethe amadoda abantu abawaziyo abave ule ekhaya abanceda abantu ezingenayo into ethiwa isikhalo abake bakhala ngaso akuthi ukhulume nje kwami ngadedele mina ngakhulumi mina ngidedele wona babengele ekhaya babukele emakhaya bathi DRD isazisezulu bathi madolo uyafihla ushayisanga umuntu obhula apha kusasa amkhulumi kakhulu ngikhona khehla eJimistini bonke abangifunayo owengithanda kakhulu ukuza la ngoba le ndoda ngiseduze kwayo kodwa siyakwazi ukusebenzisana futhi siyakwazi ukuphilisa abantu siyabonga Asibingelele ngonyama hayi isiphikelele saphila emhlabeni sivile ezweni sizosiza abantu kumagumama nomhlaba amadoda nabafazi endaweni yasePola Park la engikhona Dr Sithathu ngiyatholakala khona umuntu ofuna ukuphila ngizekho nje ePola Park angalahleki akusile nyanga leli ecingwayo indawo nje nguyo Pola Park namhlanje ngiyafika ukuhlala endabeni ethi umuntu mayesuma khehla ezakini azawufuna isigubhu kodwa uthola ukuthi unenkinga yomsamo noma wena akazazi ukuthi uma kuliphi idlozi malanda isigubhu sakho ulimalaphi yena ngoba uthola umlanda isigubhu singasebenzi kanti ngumnika wento yokuphila ufuna ukuba nedlozi uthola idlozi lakhe yena-ke linenkinga ngabe ukhona la limala khona noma kuya khona ukuthi uyibalekele imali nenkinga yokuthi umsamo awusebenzisa unenkinga noma wena akazazi ukuthi uma kusiphi isibongo into ebalekile ukuthi khehla number 1 mawusukwenzela ukuthi isigubhu bheka ukuthi yena umuntu ngokwedlozi amadlozi awafani ukuthi liphi idlozi elimphilelayo futhi liphi idlozi elimphazamisayo susa lelo dlozi lelo bese ledlozi lenhlanhla uliconnectise naso isigubhu sakhe leso sikwazi ukuthi ngoba inhlanhla yomuntu ihambisana nedlozi bheka kokuyidlozi okuyilona lona uma ngabe umuntu engenalo idlozi okuyilona lona elimsebenzelayo noma livaliwe lishaya ulisuse umbisele ngokwakho ukuze izinto yakhe ikwazi ukuthi ziphakame abe namandla usengaligeza after esenamandla yena bayifuna ukuligeza liyagezeka kanjalo kodwa umuntu yena kukhona inkinga susa inkinga umbisele into yakhe sisebenza isigubhu simnikeze amandla bese yakwazi ukuthi asizakala izinto yakhe asibuye kuyo khehla umuntu ekhaya usehambile mayihamba uthothi yonke into menzela akwenzeki noma usothi umuntu awusebenzi uthini kulowo muntu wena uyamsiza ngayiphi indlela okubalekile kakhulu khehla ngoba ngiyisasezulu kufanele ngiqale ngimbheke umuntu okubalekile okungenza ngephambili ngiyakubheka kuqala okuzokwenza ukuthi mangikhuluma noma mangiphahla emva kokuba sengikubhekile yibo abazongitshela ukuthi angimsize kanjani ziningi indlela engiyaye ngenze ngazo makuthiwa khona into engithi mina mhlawumbe uhamba nayo noma ispoke noma into engaka kodwa into engilawulayo engikwenza ukuthi enginoshow futhi enginegaranti yokuthi umuntu mangikhulume nabo bayalekeleleka abantu engiphahla kubo umsamo engisuke nginawo ngisuke ngekho basic emsamo wakeni kodwa ngisuke ngenza into ezokwenza ukuthi sukumuye phambili Sithathu kunomuntu okhala ukuthi wamnika isigubhu uthi wena wamnika isigubhu konke ekhulayo phakathi kanti ufakeni lapha ngoba lo muntu manje yamthusa lento into esuke ibalekile khehla mawusuke ukhanda isigubhu iba nemfihlo yakho oyaziyo ukuthi imfihlo lena ngifakile lapha ngoba sikubalule khehla ngeke sikuchaze konke abantu bakwazi ngoba bazosebathwase ngathi akufuneki abantu bathwase futhi basizakale kodwa into yole khehla mayisuke ikhulu into leyo esuke inamandla esuke imfihlo yokuthi mina ngiphamisa ngayo ngikulela ngayo izoba namandla naphezulu kwabantu labo ozobe unabo lapho izoba namandla uba ngaphezulu kwabo Tokathi nangu umuntu lapha ule ngabe ngisasho lo umsizile ngoba khona umuntu uthola ukuthi isikhathi akanaso njalo abantu abaphesheya abasebaba UK bakubasibuka la manje ngikhuluma ngo-UK nje ngikhuluma ngalo mama umsiza owazwa ngiphi imali wangifaka makadrink nangu umuntu lo mama omnikeli ngoba uthi azange afike kuwe kodwa into zakhe wayithola wayifuna no khehla ngoba ngeke ngakuchaza ukuthi okubalekile kimi engikwenza noma kuyinjulo imfihlo noma mangifika ngizophahla engakwenza kuye
ukuthi umuntu engifuna ukubatshela ababukeli umuntu siyakwazi ukumhlolela la akakhona uma ukuthi umuntu usuke distance ngoba engakwenza kuye kwaba izimfihlo ezincane kodwa ngenxa yokuthi mawusuka unamandla ophiwe wona izinto uyakwazi ukuzenza ngaphandle ukuthi ufike kumuntu kwasebenza into eyayispirit noma okwakuyizinto eyinamandla ukuthi mangiphahla ngamxhumanisa nazo yena ebengifonele ngevideo call kodwa okwengakwenza kwaba ukuthi kwahlula abantu awayikwazi ukuthi efike kubo kwenzeka izinto ezizimanga ingakho ngithi mina ukuphahla kwami la ekhaya yikho kusuke kunamandla kwenza ukuthi izinto mangizenza kube ngathi khona imilingo engisuke sengiyenzile. Makhehle ninazi igubhu enemthetho. Mina nginaso isigubhu esinomthetho. Esami isigubhu kuyabe siyaphahlelwa. Ngeke nje uthathe isigubhu mahala. Siyaphahlelwa sifuna ikukhu noma igusha noma funa imbuzi. Siyaphahlelwa sabe. Siyathwalisa. Siyaphakamisa mina ngiyaphakamisa ngithwalisa ngoba phela igubhu mazi nomthetho makuphahlela kuphahlelwa ubani mina ngingathwalisa. Uma kuthiwa ngiyathwalisa kahle kufanele sibulala umuntu isigubhu. So ke manje akufuni ukuthi ngithi sizobulala umuntu akufuni kufa umuntu ingakho kufuneka into ezothi uma beyihlabela iphakamisele leyo nto leyo uma kuzokuphakamisela into ezobulala umuntu uzoyidla nobani imali. Kulungile dokotela uyabathwalisa abantu. Mina akangikhuluma iqiniso engikwenzayo umuntu ngiyamphakamisa isithwalo ngingasho ukuthi siyenzeke isithwalo ngoba ulwazi sometimes siyashoda ngolwazi kahle kahle umuthi mawungena kumuntu isithwalo leso kufanele sikwazi lokho kodwa kuyafika ezintweni ezithile ngoba into mayisuke isiyisecret kusuke kukhomba ukuthi sekunesithwalo lapho. Asithathe inamba khehla phela phakhe. Yami namba ithi 067 259 0755 067 259 0755. Asibaleke inamba khehla nendawo la uthola khona futhi lapha eRamaphosa 076 871 6712 076 871 6712 ngikhona la eJimistini eRamaphosa kuseduzane nje awuhambe isikhathi eside. Makhehla Sithathu usephela phakhe sazisezulu seJimistini eRamaphosa kulungile ingudlu 07670 55196 eJimistini futhi nakhona siyabonga siyanithanda uNkulunkulu abe nani nisale kahle icomment yakho usakhomenta uphinde futhi bayafola omkhulu makhona umbuzo nawo bayageza omkhulu bayahlola bayakusiza siyabonga nisale kahle.